welcome back to another video. Ngasigi videos dadi ay se makeup tawo se yamna di haite boko ado sum ay do hayeng hangchit hoy farewell chat to ba ado farewell chat padugi dum ke bado car ke dia de maram de hoy dress code to nupi di traditional oy boko ado traditional dress code oy banina kitang di ke da badi arai maram di dress to da compliment taw na ba kwa auna ai ke ba se sunghai haite tutorial je hekta lising gi mathak tani ai ni ngi se do sunghai haite adur su adum makeup product su ai gi di kaino nga tani ba ahong ba nga tani maming may ba brand adugumba ta nate ba ko ai na sum try taw na ba na laiza ba ne ba ko aduga background ji zo ai som da leram ba do som da phamung mamang do na ma gi na taw ba gi background ji yam thi do mayam na adum ngasi gi dum trial ni na khan bi raga ai na taw se jut cha ba cha da ba do mayam pun na yeng winner se do yam na haira khola kam taw zaman te ai pra zero ni ai no mata phasna makeup so taw ba mi ju te adum thabak chat le sunscreen am chat tai ragam chat le dagi foundation ama tak salaga adum chat le duna ai sung hai te eyeliner ko bai hai te adu ju adum mayam na ai gi struggle se go through taw minner se duga sigumba vlog se adum di thaga char oi maram di ai gi channel se tarot ta dedicate tawba channel budi oi haninge doisu sumaina ai gi sum memories hai tar ko mai oi hongna ba daily box su khaga dum thaga char ke toina di thaga char oi aduga farewell gi di su ai dum yaraga di thaga char ke yadraga di dum thaga aroi adong asigi sidi aina joker man bra yenga se care ga ko adu horse ahamada ai keno yam chi mai mai phone ha hanap to ido kan moi khat pai ko mai la pom pom me ke mai asida di first of all ai gi aroma magic kit toner ni ko na sai dukan ma le yak pani na tang ma ga sin le jete sin na ket ama mai do hydrate to han do ka mai na to we aduga primer ju mal la ne ko thang ya khoi che ma no hom dai nei gi ni ado ka di primer no khang de mit chi ju mong khang de ko ide sa na video nam dam je do em chi ốc này một mình hào tao mình sẽ ra mình juga Maybelline gi Fit Me Matte Poreless Foundation hai ba năm hai này set sina 220 quả juga foundation gi ama zulai ba quả do sina sisu Maybelline gi foundation này sẽ quy để khác quy đây ba quả do set to ai set khana su hai te ba do gi sen lighter sen tang darker ba set ni quả ada set la ke kan da si NYX ki illuminator ja sisu ai Amazon ta ki chen mani ado illuminator ja hetang hana base ta thage tum ina tutorial da hetu da lang mudam pam jai ba mai lang ni harau jai ba ko ja hani hai ta ga sem thadala lam lang mudam pam jai ba ado lang frame ni sina base oya lang ni phadai sinai khadai just need to strip you want to ga foundation de tahan lawa ke foundation de ana tharoi man di aina favorite pa do college pudi nahangai gaim cha da dam cha le du ju favorite di traditional sa tuina gaim cha thawai nuai de ina ai tina ba ju college ta mostly imana bi ja ai ani ahum khatang tinai du ga ina nupa ga tinai ba ko imana ba tinai ba na imana ba do mo yamang dai no da ke de sai na yam na ke sala hin cha wi ma la ga cha da di gai to kan ha kan ba ka na yam ke ri aga na da ju asu si no ka de ke ri da nung sa gai tho man na ka ba ang si na sponge beauty sponge ko si than la ba ne ina do Tapi jangan lewat itu ini. Kamera kami ni kita angkat ni bapak. Ayo kan nak. So foundation di paste luar dia mai jepung lang iPhone dah dua mirror dia di jam tahu dah mana iPhone tu effect ayah lightning tu hand bagi dia kan deh. Kau tu mamit arau dia mai. Kau tu mai. Ai makeup tao lại ulat ke ba khong ngoi ko do kana sa niyo so foundation gi sa dalo juga concealer ja ay concealer do palette ona lay bani ba sa ay concealer ra contour ay sung hang de kay sina do no sung de lagi sa Gemina color corrector ha ba hay na ado sina ga ni hay do ay dark circle ni pai ga na do sina hodre ado yan ase si khai de lightest set ja sina ay sai amam ma ga ja tang tại sao là cái ai tutorial thì mẹ mi gì mà có được sai thằng nó tàu giờ xuống ấy hay tìm try thì mẹ tàu này bà ở đây là step sinh về hồi mấy các artist các mẹ nhau là nó ninh nằm vào đi ra đi ra rồi anh này khởi cái ninh răng mà step cái gì mà có nhau tàu này vậy ở đây nó cái việc cái nu
ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦ wow là ba không được sẽ đi wow đào cả so nhà halas and then pisum yak naman inti ada isi plak hamagi pakai dari kang moy ko aduga setting powder tang set ba hogi hedi sige ba kami ko oban ina ko yeli ba aduga sin pang sin ada ko adu sige powder se ai di span se nyam le jade dina sin adum use to rage set para kami aduga haran ko na mo yani excess to adu nan thoke ba hogi kennedy smai adum wow razuan khamjing gage iki pisum yak na ba sida brush na tang meron din din namang ani sudah ada lagi saya tahu mana sige breast massage na yak panu ngai bisum sumag da hau de ba picture pic pani bai bisum jadu sige massage na yak jadi tahu ya de ba to sige brown color di gel kanam hai de eyebrow gel hai ba sige na yak to nyedo mada sige breast amot pa na hana tak na to ani uring na zulo ya pan sige uring tung jaram dan hosin ka daram na juga sige gel eyeliner na sige brush massage tara ga ani do jenu ni ke koi hai tamina pisum jama Korean ni damai nyam straight ada jam pam jai ko ina hai Korean drama ada dum heroine jing do pisum straight loi oi jani ko alai pisum jadi sana matak antang haga setang khai tak pani ko aduna straight ada sunya ya de ba de ina kabu outer shape to yakshan me ko no siya mga dayay sa mga ay kasi nga higit na ba nito na nuknabi gano man accessory concealer na mutaki ko yang patay ay yun si pismip yang kahiga yan sila Kasi wala din niya, but ama yaku ano kanya pisum samda ba ama si Maria ubni ko adu to male ba. Ano just tadi kamera dia play kamera sa dia ayun ta. Lagi. Excess sa powder sinda sa. Bas na dito ko na do ay span sa daw to kaya yung manual. Mit sini không bayam lauzer mani ba juga sum mit sok sum hinja pa din na sum kita dua lau ba sum mana gitu. Now coming to the eyeshadows lagi. Kalat ani na ye aman na kind of oriflame yaw ikana phang diba kwa sibuli sina daba aduga mot laban yaw na kamta di sina bahita bai sina daba diba sina ina Amazon dagi ahong basum sibida ahong mem pa me kwa ahong basum sibida dapat 500 tara 400 tara maphang din sige pellets ye aga sina bazar dagi lagi ne sisu lai badi khar ko ye duga sina deba kwa hai sina bam lai deba aduga brush lai ba ko ai lai badi loi nei ba ahong go ja tang go ja do anam badi ahong ne tang go ja sidi sum chin hai ba ni do brush di loi nei sige brush sina banu ai deba kwa aduga ina ini sogi brush set amalay ra si brush set itu set mang ba ka si ni ngai hoy ba mina gip pe ba adu yi set to mang ga ju si eyeshadow si dengan ngai thamo ni ba khwam nai dai thoi adu da si sida brown shade amaya ja siga taraga use to ga ni da ha ma si light oi ba si hana tharage adu min je noi thai color ji không de alo ai farewell set na dress di kai ba phanek ka phi ga ju blouse tu ba loi ji ba ko aduna audi farewell ni ken thama yang si dum ke dam ke ga dress di dum utla ra ga man ai tu ba loi ji ba nang na ba bu tu bi na ha ne ba jom da gimi kai ma le apa si brown set si yang use to de ni pigmentation dik tangwa le ba ka aduna na ha tang tak hay tabay ni ko ami eyeliner shape ka nam taw bodo eyeshadow shape ka shim do dai adu so ni te na matak sida tak ka thazan non aduga ini Korean gimmick makalaga tring po male do siya pa ba do hay ka try taw ke
青とニューアイライナー嘛，这所以我都还没问 instruction 的，对吧？哎，还对不吧？哎，fan 能烫的不是？ไม่ใช่ดิmedse sana paloireka ay sa daw sige mathaw sa loireka ano arang ba kitang hapning iba ko arang ba de sige sa glitter at sige palehin di ba ko sa yaw bengi ay napami pa arang ba shit she sa yaw diaw edo goal shit way ba ko sina aw kasi da ang tangi sinong haket ti mali do sa ni use to kut no ya daw pigmentation na kitang lak na ba bang sa mayong mga sa walay Maning daw ko ba ate background na sinay nito na sinay mo ko na kantaran bayay. Ito na. Oh no. Kaya na ba? Isumdi tangin na sige kasi na kamday. Diba? Sige, arang masit sa. Stay dyan hapon. Sige pelet sila ka. Kitang arang mumiyara sis na medyo makala. Pomahan ni. Mami makasapir na ka tutorial uhawin na siya ay ama reels kamay tutorial niyang tawin na uhawin ay na diba rekon mal antay na diba sige arang masaya sige cream mo kayo tawin sa na ada farewell jatuh siya pengutara ayo puntahan naman diba ada na mito sa tingin na ay sa tingin ka alam na sana tanadong automatically ikot sa dum kasara las ako yung tinggal di ko nanong daw siya is may nakiba sa si case no wala farewell tayo dum di siya lang nakagawa taon sa siya tamang di ko ya kare makala lang hindi do ito ka masagi sponge stock sis na arang bumakang ahem sa kalop Sebenarnya kita di Instagram reels nam tapi ay juga eyeliner ko eyeliner na ay hay ba side ama yung mani na side ama to so the eyeliner nila ko to sila ka chow we ba ko ada chow na kaya pa ngai ka na nila pa ni ay na side kiba may na ay product sinje maming may batang ba adu magdaw de si NYX kini ko sila adu yan na kung bangak ni ba ay na hay ta ba ni na tang wala sa to ka amo bagi ko pa yat Kayong tabi sige enan thuri kamay to din siya ba kayong tadi sige asoy bro siya ba kapag ta eyeliner ako niya mas ini siya inali yung jalay siya yaw diyaw ayun yung hamba ama galigi mayang do adu direct ni ba do man yung chit taw ay sila kaya pa naman kadana to ngayon akam bam siya yung kang nilangan to sige pero ya Asalnya kita ay hate ba Sama cawa suntik Oh iya, aku udah nungguin sih ada nasi, aku nungguin lah. Apa di sungai itu na pa di hapa ko. Kasi lagi demi mana em mix. Asi saya tentang saya mau bayar tekan ini. Ako sina mascara ni, mascara si Colossal Big Shot hay itu kami. Ay hay din ako ng pang ito siya na idi. Try itong na ba. Kapahan itong sakit ya. Hay di. Itong kolong niyo. Ano sa palipatat na mamaya kini? Kita ko ba? Ate mo ni, sige. Macam na, kutsi dulu ay eyeliner. Sebenarnya tak nak ilaga, lupa lagi ilang ngayon dah lagi. Mana hati hain sekarang.
ꯅꯪꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯞꯂꯝꯕ ꯃꯤꯠꯐꯝ ꯍꯣꯡꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯁꯦ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯈꯜꯂꯨꯔꯦ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯄꯥꯁꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯣ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯂꯥꯁ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯤꯖꯩꯌꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯥꯁ ꯀꯦꯝꯗꯤ ꯀꯟꯕꯒꯤꯀꯣ ꯀꯦꯝꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯅꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯖꯕꯗꯣ ꯏꯁꯥꯗꯀꯣ ꯁꯣ ꯂꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯕ꯭ꯂꯁ ꯀꯣꯟꯇꯣꯔ ꯑꯦꯟ ꯕ꯭ꯂꯁ 시시나 어흥만이 시나 건조 블라스 하이라이터 과도 건조를 하나 하이베나 시나 본다 khá cái nó vậy phần xưa là drawing thay ngang ngoài con hay drawing là tuần nhật đúng không ai drawing nhật bằng được trăm hay tiền bám nhám bám gì chắc trăm hay tiền bám nhám bám ấy để gì rồi chọc trăm hay tiền bám nhám bám ấy bám đi bám này bạn thấy được mày dâu thì khá bức xanh mà ấy thằng này giang em căng này quả wait sẽ 44 45 lên mà nó hồi sẽ nhanh này lộ ra nó bị sao bây giờ thì hồi sẽ wait sẽ 56 rồi let test 55 lên 56 rồi mà tôi sẽ khó quá đây đi cầm tàu điện rồi ngon này khuất tay mù một chút này so makeup kit em và sắp lùi đấy là tuầnนี้คำเด็กมันจะกดที่ไหนใช่ไหมผู้ชายเป็นไงเนี่ยใหญ่ตัวนี้เลยsau này nó lại cái này cặp đầu thì nó xí mình sẽ đi khuất làm gì nữa plus quả ama bella portion na pinag magis na enemy man bas sunburn tawo man blast to yang pang ba dai sa kota pingang bas na blast tayo nga ngare post tawo yang pang ba ka hani hana camera man ko tuntaw lang ay pun si pantor sa mga ba foto di pa sa badin tuloy ba ko ay sakti ba niya 하이라이터 지금 자기 아이섀도우 팔레트 저어도 주시지나 하는 게 쓰이는 칼칼도 립스틱 떼야겠다 얘도 립스틱 떼 립 라이너가 따라가 떼이나 보니까 너 이게 누 떼 na lipstick ti yan di lay do kay na tusang lay do to what sige lipstick ti yan lay do ka do tusang isang di ba ado wa na tu ju ay na nyut champa me ba do nyut color ju ta ba da phang di ba ka ado si mais dagi color ke orange mo na le 세상에 orange 뿌려 이거 let's see 카메라랑 치즈 이거 khuyên mong đi nhiều thì gọi nó kêu thì đã rồi anh chụp thay này nó ao ra cái gì ta-da ở đây dress đẹp đấy Pharrell đi đâu đi sẽ ra rồi đâu khá này và dress nó sẽ là đây và điểm tới đây là yêu mình so this is my look kasi nga ikeba haite ado sana tar edo sam gumakha sa makige aduga dress sama sa talaga lagi so guys this is my look ay amo full oina haidi dress siga body hafit ulake do ay nga sai kebalor kanda khay ga mayo kana pa saging ngeng habitu hogdong ni ado mal pa ni ko na pidinte
Hayo, hi. tummaga lermane maja ina hogdorapa. Amda thammigo se. Sophada tumma lermane maja da ina video de hongin hogdorapa do samje 사이제 사이 파가루버기 코에도 참 시즌은 인자바 호지 에는 동당지다 두가 아이 마닝부디 얌 짜이 니고 시 메이크업 매amจะ lotion だべdo hafetang ay dress siga hafet ucharaki adu bek camera na kamay taw ba friend na kamay taw ba do yeng stay ay full length ut kita woni ba ko ado may mirror le ba jaga do may yamam bagi ut be adre na so this is it. This is my final makeup look. Kiam tabadi dum change like tabam le do ju khang di kera mina phajai na di khanjari san di ado reels nam wi ge reels ni phajai halu dam effect ma'am na aduga smile na dum icham cham na kera ni farewell da su ka sham thudok na extra oina ke ga dawa lai te extra ni ke ba su hai jade sige look si mak ge dum aina create do se ko aina hai ba look ha ga di si khak ta ne ba aduga sigumba pakta ba vlog se marak amur capture ke ma'am na dum picture su pakta na yung video ngasi ko na di video se hai makeup video like makeup went wrong kai na ga hai tai ko dum mai na wrong ba di oi jada ai dum ai sa sis na dum satisfied oi jare so mathang da mo jarat ke ba video saga jar ke dagi sigumba vlog se aina thawai ta ba na mitadum na maga thaga jar ke ko au na ngasi ko na di video se matang side solution jar ke. Thank you for watching.